North East Students Organization ne NESO nega siba ar kla penlong ya kaching thang panpa ya ka Citizenship Amendment Rules kabla penmi da ka sarkar pedeng ha ka khatwai tarik urber ban pentrei kam ya ka Citizenship Amendment Act hapo kari ya ka nega CAA rules da ya thang akhmat ka office jong ka Meghalaya Board of School Education ka badan hala shumer Shillong kisek bhalang makun thop ya ka Khasi Students Union but ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People kila yasno akti lang ha ka nega jing ya khi persha Kino ya hikle perta slogan bapin pau ya kajing persya ya kajing pentrekam ya Citizenship Amendment Act hapo kajala bat ka thanj te lam mingi gari. Kino ya hikle ra aru ya ki plakat bat ki banner ki pedan ya kajing tho sarkar pedeng ayangi da ka ILP ka NESO kan om pedang ya ka CAA nolor kiwei kajing tho. Chairman ka NESO ba Samuel Jerwa ulo ang ba sarkar pedeng kalawan ra ya kan ka an klam kajing perkhat lang ya kirit pat. Ula pentip ru baka NESO kan sa syong jingalang ban simrai ya ki wepat kisin jam ban persya ya ka sarkar pedeng. Nulam dengan persya hot isu tu kalau ada lupa kaan kalau penlong an jubor askar dia tam singap macam perskau juga kontrai tremluk kono isu berapoi genyai peteng berkata bat kham tam ngasupa pendong ajala jungi sa syong seperkat ban perskau sekal jela ik gelap henti ban ban perkheng ban hab bat lakam yok lese dan tak puyur ba ajala yo lese ki lek ban buat ya tak kasatri yapi bakal kuat belong penong susung bopora cokeri dia bat ni jala